Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubekela-ke nje ama-transfer news kwi-Betway Premiership. I-Orlando Pirates isiphinde yethula enye-ke futhi-ke i-new signing i-signing yes9 ekulona-ke leli windi lama-transfers. Orlando Pirates-ke isisayine i-middle fielder eneminyaka ewu-23 from laphana-ke iqembu le-Stellenbosch FC laphana-ke uThabelo Mokhobodi. Impela-ke usengumdlali wayo-ke i-Orlando Pirates njengoba-ke sibheke kuyona-ke isizini ka-2026 2027-ke umfana-ke simfisela inhlanhla futhi-ke ukuthi-ke akwazi ukuthi-ke athole i-game time aphinde-ke futhi-ke alisebenzele iqembu lawo-ke amabhakabhaka. Iyona update engiphethe-ke njengamanje, like ivideo subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona la ngulethela-ke ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje-ke ivideo yethu asibambe la, nisale kahle.